Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngakikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। IPS officer ubag Election Commission of India klapha banlech West Bengal Ajaypal Sharma yau blajutip ru Kumusingham jong ke Uttar Pradesh luan poi office jong kertong ke Trinamool Congress Jahangir Khan ban mahami bu umde benek don bor ban penibor ki pulet ki badan hakakam Henry Hakadikapor lawan krui ke khot ke TMC bat klap pertapan rem persya ya ka jingle jong new officer ubderu encounter specialist Sha office Jahangir Khan kari hadian bagi pulet ke layak jingujor nagi bait ba jong ke Falta constituency ba Jahangir Khan ulet dan bor syabapalat Singham layak jingtip ba Jahangir Khan leberngem bagi nong tap vote ba lapenan kam da ke bor ban penting pensmi yaki kum tau Singham ulai lam da ke kinhon jong ki pulet bakin thop yaki SSB FST ba QRT belit khanra ha office jong Singham ula panjing syairu no SP jong kutuka jaka babele habagi bor jingada yu Jahangir Khan kediben long tang hakawai kategori dan tang ha posh phongun ki pulet Henry hing jong kidan hadu khat samut ki pulet ki ba pahara Jahangir Khan ude ubiya janbha baru Abhishek Banerjee baru lakenno bahag por lai jem mehnen kesngi IPS officer lawan berngam ki bor pahara ki ba office jong bat berngam ru ki bahayi ngasem jong Ulang makam don an satya bag ECI kan pha ya upulet belit berngam beriu. Tama competition jungi kam jude hi katach lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai hi mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisa suddenly ki email pa jong apa di amba yen penkala no syaka guest house lane ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay pingi sedang sya no ka 4 rooms tamba naka forums ni sutho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki tourist kilas dang bod hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan ru habawan kum kini kita che kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli Tingin jaka bangin tap shabar ngi layo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang ulit sa he'll go for touch lane who want that luxury experience ulit touch budget travelers ki like hakim hotel
dan ki middle class ki kwa ban sa ha kom kini ki instay ki tang kata hang la ber res bekam dan jing thot iro yang ngi baka acknowledge tot ya baro homestays owners la ne ki instay la ne kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma ka tin ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni kawai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya boro ka try ban promote lo ya boro